And then so you're more about Adom TV, bedroom health tips. So now what you for from money in come for front so near de bre. Ya here yina say a juada adequacy fear the do say ya. Na say endpoint homeopathic clinic na daroma and oboye chidom ye ni anim defo. Edi nkomo e wapon den enkomo mo. Enti yare bia ha wadua emrante papa me ne mobile ye. Prospe endpoint ye free scanning prostate no. Koko check it. Eben ebia oba on check it. O twen ya na jinse mu a efia fam kodogo memfa onko. Opportunity ni ko endpoint na ko ye free scanning na lab na de otua kakra na onye bi e de abeso ya senye no ko yare bia ha wadua ye nko endpoint ho number na 0244867068 ene na otwi mu akwanya na base ne Dr. Dubuaten endpoint homeopathic clinic e di nkomo fa sciatica sciatica there's a great be because o side na pay attention se no na wochi mu kan ye ho ni ani sankome dog ye mu akwaba bibi aboko nyankopan darom na wochi mu se wo kire ye sciatica dia yo ya kaza sciatica word bi a e free organ bi anase nerve bi a fen se sciatic nerve okay do it is a sciatica sciatica na se kire nyina ne se sa sciatic nerve no inflammation abem anase irritations abem anase sciatic nerve no essay okay na before I become no me pese me kire sciatic no kakra ana sciatic nerve no essay a eno nti ye beka se obi anya bibia fense sciatica no ye ka se sciatic nerve no eye group of nerves bia eye from o lumbar eye usisi opachi ye wo nerves bi wo ho sa nerve no abotoa from usisi achi no fa wo to ase ba wo nan kokom what you say na ba akoso so fa wo usisi no fa wo to ase ba wo left side of the leg na we so ba wo right side nti run it through eye wo to ase no ba kokuru wo nakokom ba be si ayi na de ye ne sciatic nerve no ene na the largest nerve onipa ewo nipa da sani ewidi na sa nerve no dwumadie kese pe no nkoan enam se eso nti no ewo dwumadie mienu nerves bia no ida se nerves ni bi wo ha ye e carry motor eno no ye for movement and e bi so ye sensory but this sciatic nerve no e carry the function ye mienu ye for sensory and motor okay na just say nerve no boa e ma nipa da sani se nipa pese opeja wonan a obetuma peja wonan opese okoto a obetumi akoto opese wonante a obetuma anante opese otu amika obetuma atu amika enti enne boa e ma okotodwe nyina timi move kotodwe etimi buvu nan e ma wotimi bend down ne sa no mani nyina enti sa nerve no enna se ehwo no e inflame a ana ehuhuru ana se damage bibi damage sa nerve no a ye beka so wakonya medical condition bi e fe ne se sciatica ene na abon se no wasa se unya pains ne ho nko no ba enti ye ka sciatica no a usually no it has to do with damage na damages ano a afebon se it comes with severe and excruciating pain etwetwemba from usisi no ba woto ase ena sa pain no efiri ba enti ye ka se anytime about sciatica bia no na just sciatic nerve no ena wo haw ayede aba ho enu nti ena ye beka se wanya bi nti wo haw no nya ba ho pepepa e damage anase sei anase inflame anase irritate anase e break down wa yes wanya bi e fe ne se sciatica nti nkura nyina nso obia wo sciatic nerve ni bi panyin wo sciatic nerve ni bi enkora wo sciatic na emom no from ochina going yes as ye din courses na ye be hunu ye be hwe se enipa group of people bi bay and omutanya ye ne courses bay and this are the FS sciatic nerve ne ba endpoint to be part clinic yes say yade bi ha obia stroke yade ye gusu ye free prostate scanning and ma ye pa wo yade bi ha obia mesrew fa number no na eni nkomo endpoint ne bi ben wo area wo no ti fa number no na yade awo no eni hu nkomo 0244 86 70 68 0244 86 70
68. Yada say Dr. Duboaten now telling kan ti waka ochena Nyankopon ya adom aka ye ho 5 minutes ye nche sebe abetumi akọ wonuma so fasidama endpoint homeopathic clinic won daroma ene yedi nkomo yo ochena kwa hoden wo ho a afia amankwa tamaklo ebesehia